Rezun. A? Šarava ti gleda. A joj, jesu strme. Ali dobre. Tu kad kreneš na gustu. Dobre, dobre. Samo to boga napravi. Dobre, dobre. Šta kažeš ti? Vidim šta smo voda bojka nije. A vidim kuda je nadal, to nije imao točno ovako bilo ljeti. Krenuli smo jednom novo ocrtanom stazom prema zidinama iz Obika. Možda je ova staza bila nekad davno starije, mislim u nekom prije vremenu korištena, ali su je sad obnovili, markirali. Svaka čast planinarskom društvu koje je to odradilo. Kad smo krenuli bilo je ravno i baš lijepo za hodat, ali onda u 70 metara 50 uspona. Sad idemo gore. Onaj tamo obod, to je staza koja ide Stožer Barić. Eto, mi smo odlučili ovim grebenom nešto okomiti. Ekipa Asmir, Ajdin. Ajmo, što je? Težak uspon. Ja sam sve za vama išao i Misoču. Šta kaže? Kritikuje nas što ne zovemo i ostali na nelijepi tur. Romanija tipa. Misoča. Sarajevski Ozren. Pa bit će ove godine. Sve za nama posebno išao voziti. Ali Gvoljev kaže da budemo u grupi, da nas ima priča. Nadamo se da će ove godine predsjednik to sve. Regulsiti. Novi ovaj predsjednik. Koga zoveš, neće, nemaš. I to kažem, jest. Ja ne mogu se možda uvijek uklopiti. Ali to on je s nama išao i na. Evo nas, spojili smo se sa stazom koja ide od Zobika, Stožer, Barić. Ovdje, a mi smo došli odavde ovom novom markiranom stazom. Kratka jest, ali uspon konstantno jak. Evo ih ga, hajde, Jasnić. Stižemo. Inače, ovo je meni jedna od najljepših staza koje vode na zidine, a ona kreće dole iz Obika ili čak može i od vodopada malog. Lagana, lijepa, vidik, prelijep. Tako. Tamo u magli, vrh Konjuha. Ha? Malo do zidina.
Momci, Budimo zdrav. naišli smo na jednu kipu. Kipa i snovo. Jeste. Inače, ko se nije nikad penjao na konju, a ima želju, moja preporuka, naša preporuka, stvarno nije teško. Planina pitoma, a plijeni pažnju posmatrača. Znači, tako je lijepo, pogledi, vidici. A uspon nije nešto, Bog zna. Malo spremniji moraš biti, tečo. Jagi, malo moraš biti spremniji. Makar da si, ne znam nija šta da si uradio, na primjer, raspire kod kuće. Ili negdje. Na prvi čas. Pa ajte uzgrati ko živi na prvom spratu. Nek danas 2 put siđe dovoljno. I u kap. Ja. A voda je ovdje ljepša. I ovdje je nekad grom, jeste, pokazao snagu. Đule. A bilo je nešto. Prošle godine u ovo doba snijeg bio dubok. Išao sam s jednim prijateljem i naišli smo na medvjedicu sa malim nečetom. Strašno lijepa stvar. Bila. I zanimljiva. Ja, decim badje. Krećemo se liticom, obodom, kako već, evo. Evo lijepo, pogleda. Evo dole jezero. Dole je zaleda. Koje je jezero? Odrac. Sad je neko kliže se puti. Evo Mudraca, tu, tamo iza Majevica.
čovjek je toliko lagan. Još malo. Još malo. Dolazimo. Evo me opet dolazi. Pojasni nam odakle si izašao. I gdje? Popeo smo se novom stazom. Penzionerska se zove. Ali poteška Ali penzionirska. poteška bila, ima puno uspona. Sami početak je bio potok, Ja. pa smo kasnije penjali. I ovdje početak zidina. Ja. Od 4 zidina idemo na 1170. Evo, Da, vidimo to. Nemoj slomiti ruku. gore je ukupni uspon, dole trenutna radnost. Dobro. Eto. To je to. Idemo u kolibu. Uspijemo naći drva. Dole smo preko Wi-Fi smo uključili klimu danas. Ja. Sad je treno. A Wi-Fi nam je Aydin. Trči Aydin. Optička brzina. Ajaj, koja ljepota i smiraj kad se popne. Hej. Oj. Ja. Litica. Što bi rekli u Hercegovini, dole ambis. Ambis brale. Ko na čvrsnici i čabuli, gledaj ovo. Bojimo se. Ajde, samo malo sila. Dobro. A vidi ovo. Ha? Ne smijem vam blizu. Ajde da ste. Ide. Svača da Tamo u daljini Djedinska. Čedinska. Idemo ka Brvnari. Idemo ka Brvnari. Bilo bi lijepo da ima ko da je naložio. Naložit ćemo mi koji ne može. Ko u seriji Jelenko nekad. Davno. Gore je družno na bolovanju nego na potjernici. Dobro. Kriva. Kad ste već tu da ne nosim.
Znači ovdje smo zatekli ove momke iz Gradarca koji su malo uredili ovu kućicu. Brvnaru, svaka im čast. Smo ručak bili u Brvnari s Rajom, a evo i sunce nas malo ogrijalo. Evo ima onaj Jasmire, jedan onaj najjači promotor Djedinske planine Ramo. Pa ima neke, pominje ono kako se zove to. A ima onaj Wild Venture. Pa ima on, neki dan je rekao ima nekakav taj Fenomen nešto. optički fenomen. A vidi ono, E to je taj fenomen, evo vidite ga gore. vidi dole fenomena, gledaj fenomena. A, Voda čovječ. evo Ramo. Znači čovjek stvarno je, zna znanje, znaš. Klasa. Jeste. Znači, Evo fenomena dole, vidi. Veliki pozdrav inače za tog, za Ramu Ramića, morat se Wild preplatiti, Venture, morat se njegov preplatiti, kanal, ja. preplati se, molim te. Stvarno, Pošalji mi link. Pozdrav za Ramu. Oprema. momak obilazi nevjerovatna mjesta. Nevjerovatna mjesta, Pećine. ma sve živo, stvarno je. Opis, sve. Baš dobro. Dva na to. Ja na dva, ajde. Smrča, jela, bijeli bor, crni bor, bukva. Zima čovječ. Stiv, kako se kaže. Evo vrhovi. Konju vrh. Mali konju zidine, ovo je zima fruka. Viš, ovo vrho. Varda, Ovo drvo. Reda. zelen boj. Ovo su vrho. Daj. Jezero Modrac. Pa neću šta, aj vidjet ću dole. Vraćamo se nazad i to vraćamo se otprilike najstrmijom stazom djevojačkom. Odmah u Ambis idemo. Eto. Prekidamo snimanje. Zbog uslova na putu. U jednom imamo neki komun, neki zajednički interes. Da vidim. Neko penje malo. Jednu crnu. Evo sad ćemo zombirati. Prilike sat vremena, a? Imao sad. Ima jedan sat vremena. Lagano. Ovo je inače najkraća. Malo jest oko mitija, ali dobra je staza utabana. Stišli smo u potok. Sad idemo prema domu Zobik. Tu je kraj. Ovdje se spajaju dva potoka. I oni su aktivni čitave godine, dok mnogi nisu, samo zimi. Ovo je glavni. Glavni potok je pravi Pravili smo jednu kružnu, mi smo možda krenuli odavde oko 10 sati.
otprilike. Koliko je sad? 10 ukupno, eto sa odmorom gore sa svime. 1,25 tačno. Znači 3,5 sata sve ukupno. Dobro smo. Odlično. A ovdje smo ušli. Odavde smo krenuli, jelno? Jes. Odozdo smo došli i ovdje smo ušli, gore otišli tamo. Novu stazu. Novom stazom, ja. Novo označeno, ali Ja. I napravili smo krug jedan. I što je nekad bila staza davno. Eto. Ćao.